Bakunzi ba Josata TV turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane aho mugiye muherereye, twizere ko muri amahoro. Ku munsi w'ejo u Rwanda rwasohoye itangazo rivuga ko ruhagaritse umubano wabwo n'Ububirigi, ndetse rusaba n'abadiplomate b'Ububirigi kuba bavuye mu Rwanda mu gihe kitarenze amasaha 48. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwatangaje ko n'ubundi nta mudiplomate w'u Rwanda ugomba kwitaba cyangwa se ugomba kugira ibyo avugana n'Ububirigi. Niko kandi nabwo umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Stéphanie Nyombarire yagaragaje ko icyababaje Ububirigi ari uko u Rwanda rwanze kuba ingaruzo muheto yabwo. Ibyo kandi mu yandi makuru hari nuko M23 yo yamaze gutangaza ko itari bwitabira ibiganiro byari kwihuza na leta ya Kongo kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Dutangira rero update yacu turayitangira kuri no nkuru yitangazo ryasohotse ku munsi w'ejo, aho guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje y'Ububirigi ko yahagaritse umubano wayo nabwo mu bya diplomasi, ndetse inategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bwarwo cyangwa se bavuye ku butaka bw'u Rwanda mu gihe kitarenze amasaha 48. Ni umwanzuro rero guverinoma y'u Rwanda yafashe kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Werurwe, ivuga ko ugomba guhita ushyirwa mu bikorwa. U Rwanda rwavuze ko rwawufashe nyuma yo kubyigana ubushishozi mu ngero zose bitewe n'imyitwarire y'Ububirigi ya gikoloni. Itangazo rero ryashyizwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rivuga ko Ububirigi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda, yaba mbere no mu gihe cy'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububirigi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko uyu munsi Ububirigi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba rujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda, kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Iri tangazo rikomeza rivuga ko abadiplomate bose b'Ububirigi bari mu Rwanda basabwe kuva mu Rwanda mu gihe kitarenze amasaha 48, kandi ruvuga ko ruzakomeza kubahiriza amahame cyangwa se amahame mpuzamahanga. Ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu nibwo Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abaturage mu kiganiro cyiswe kwegera abaturage, aho hari ikiganiro cyabereye muri BK Arena, aho hari abaturage bagiye batandukanye. Yari yatangaje ko u Rwanda rudashobora kwihanganira imyitwarire y'Ububirigi, ko rugomba gufata umwanzuro ukomeye. Yabivuze muri ano magambo ati: ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronijwe n'agahugu gato nk'Ububirigi, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububirigi mvuga, kandi ndaza kubwihanangiriza. Ububirigi bwishe u Rwanda mu mateka arenze imyaka 30, rukajya rutugarukaho abasigaye rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Ayo ni amagambo y'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yavugaga ubwo yavugaga ku gihugu cy'Ububirigi. Ibi rero umukuru w'igihugu yavuze ko Ububirigi aribwo bumaze iminsi bushishikariza ibihugu n'inzego zitandukanye gufatira u Rwanda ibihano. Perezida Kagame yavuze ko Ububirigi bwahereye kera bubangamira u Rwanda, kugeza n'aho bwanze ambasaderi warwo Vincent Karega bishingiye ku kuba ngo ataritwaye neza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uyu mwanzuro u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prevot yatangaje ko igihugu cye nacyo kiza gusubiza ashinja u Rwanda kutayoboka inzira y'ibiganiro mu gihe hari ibyo impande zombi zitumvikanyeho. Yavuze ko Ububirigi nabwo buza kwirukana abadiplomate bose b'u Rwanda. Mu yindi nkuru rero twababwiye nuko n'ubundi twababwiye ko u Rwanda rwatangaje ko nta mudiplomate warwo witaba Ububirigi. Ibi rero byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, aho Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nta mudiplomate w'u Rwanda witaba guverinoma y'Ububirigi. Guverinoma y'Ububirigi yatangaje ko iteganya gutumiza charge des affaires w'u Rwanda kugira ngo imumenyeshe ko abadiplomate barwo birukanywe i Buruseli, ariko iki cyemezo cyakatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prevot nyuma y'aho u Rwanda rwari rucanye umubano n'Ububirigi kuri uyu wa 17 Werurwe 2025, rukanaha abadiplomate barwo amasaha 48 yo kuba bavuye i Kigali.
uyu minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wo mu Bubiligi yavuze ko Bubiligi buzafata ingamba nk'izo zirimo gutumiza charge d'affaires w'u Rwanda, bivuze gutangaza ko abadiplomate b'u Rwanda birukanywe no guhagarika amasezerano ya guverinoma zombi. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasubije uyu minisitiri w'Ububiligi ko iki cyemezo cy'u Rwanda cyo gucana umubano n'Ububiligi cyagendanye no kufunga ako kanya ambasade yarwo i Buruseli no gucyura abadiplomate barwo bagomba kugera i Kigali mu masaha 48. Ibi bishatse kuvuga ko Ububiligi nubwo bwafata umwanzuro wo kwirukana abadiplomate b'u Rwanda, bivuze ko ahubwo abadiplomate b'u Rwanda bo bamaze guhabwa itangazo cyangwa se guhabwa amakuru ababwira ko bagomba gutaha, bakaba bamaze kugera i Kigali mu masaha atarenze 48. Ni mu gihe Minisitiri Prévost cyangwa se Minisitiri w'Ububiligi ateganya gutumiza charge d'affaires w'u Rwanda, Minisitiri Nduhungirehe we yagize ati ubwo nta mudiplomate wacu uzitaba itumiza rya leta y'Ububiligi. Ni mu gihe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yasobanuye ko bisanzwe muri diplomasi ko iyo igihugu kimwe gifashe ingamba ikindi nacyo kibigenza gityo, agaragaza ko n'abadiplomate b'u Rwanda bagomba gutaha. Uyu Mukurarinda yasobanuye ko amashuri y'Ababiligi, ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibyo gutwara abantu bihuza Kigali na Buruseli byo bizakomeza kugira ngo abo bigenewe batazabihomberamo. Guverinoma y'u Rwanda yasobanuye ko yafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi kubera ko bukomeje umugambi wo kurutesha agaciro mu gihe rufitanye amakimbirane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara bufite uruhare mu mateka mabi y'akarere. Yasobanuye ko Ububiligi bwahisemo gufata uruhande muri aya makimbirane, bukwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda bigamije guhungabanya umutekano warwo ndetse n'akarere muri rusange. Mu gihe ibingibi biri kuba rero, M23 yo yari yatumiwe na Perezida wa Angola João Lourenço ibatumira mu biganiro bigomba kuhuza M23 ndetse na leta ya Kongo, ariko M23 yamaze gutangaza ko itari bwitabira ibi biganiro byari kuyihuza na leta ya Kongo kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025, aho mu itangazo ihuriro rya M23 ryatangaje ko ritazitabira ibiganiro byo gushaka amahoro byagomba guhuza abayobozi baryo n'aba leta ya Kongo. Ibi biganiro rero byagomba kuba kuri uyu wa kabiri nkuko nari maze kubikubwira, ariko muri itangazo rya M23 rivuga ko iki cyemezo cyatewe n'ibihano cyangwa se iki cyemezo cyo kutitabira ibi biganiro cyatewe n'ibihano byafatiwe abayobozi b'iri huriro, ndetse iri huriro rigakomeza rigaragaza ko hari imiryango mpuzamahanga iri kubangamira inzira igamije kugarura amahoro binyuze mu biganiro.